Poštovani Saša i Miroljub, sve vaše emisije sam ogledao, ali Miroljub nije jasno rekao kako bi se ono ženio ili bližnje sahranio bez neke religiozne institucije, bez sveštenika. Pa, čovjek treba da se ženi i da se sahranjuje uz prisustvo sveštenika, ukoliko on smatra da je sveštenik, odnosno crkva kojoj pripada taj sveštenik, predstavnik Boga na zemlji. I ako smatra da čovjek može da se poveže sa Bogom, pa jedino preko sveštenika. Ti kad pogledaš u stara vremena, ljudi se ženili tako što se pomole Bogu, da prihvataju zakone koje je Bog dao, zakone bračne u Bibliji, i oni pred Bogom su ušli u brak. Jer brak je zajednica muškarca, žene i Boga. Znači, kada muškarac i žena prihvate da će da žive u zajednici koja je definisana zakonima iz Biblije. Zato danas 99,99% zajednica nisu brakovi. Jer oni ne žive u skladu sa zakonima koji su dati u Bibliji. Oni to zovu brak. Isto ko što ovo zovu obrazovne institucije, ove goveđe ateističke škole. Kak je to veziva sa obrazovanjem? Tako da, sve to nakaradno u ovom svetu, razumiješ? Tako da, kada dvoje ljudi hoće da uđu u bračnu zajednicu, znači, pa ne, znaš kako demoni nagovaraju? Demon čoveka nagovara da počini neki greh. Viš kako je dobro, uzmi malo droge, uzmi malo alkohola, cigare, vidi ona tamo kako te gleda, ona napucana. I onda se ona vuče neki greh, jer ti kad upražnjavaš cigare, kurve, alkohol, posle toga, dok droga deluje, ti se i ovako osjećaš lepo, a posle toga si u bunaru. Posle toga si u bunaru. Ono sad si razvaljen. I onda sve dublje toneš, u veću i veću depresiju. I onda te đavo nagovara. Brate, ovo je život, je muka, ovo je katastrofa, ćao, brate, ove muke, ovaj horor, najbolje ćeš da prekneš tako što ćeš da se rokneš. I tako ga đavo ga prvo navuče na greh, na destrukciju, da ga stavi u depresiju, u bedak, i to se svuda reklamira. Bili smo jao kako smo se poroveli. Šta se poroveli? Napeli se ko svinje, mrkali neke bolesne kamenjarke, i to je provod za svinje, razumiješ, svinja voli da se valja u blatu. I oni su razvoljeni, oni su svi na antidepresivima, to su neprodavanje tableta, antidepresivi, zato što ljudi nezdravo žive, jer su duhovno razvaljeni, nisu oni samo fizički razvaljeni. To što ljudi fizički razvaljeni, to nije ništa, to je slika duhovnog razvaljivanja. I onda kada ih duhovno razvaljeni, oni pije tablete, depresija, imaš neki buzdovani što su studirali kod mene, prirodnu medicinu, i sad su pokrenuli proizvodnju tinktura, i sve te tinkture se proizvodi prema recepturi doktora Šulca. Ali oni su sad, pošto znaju da su depresivni ljudi, ima ih najviše, ima ih puno, oni su napravili tinkturu antidepresiv. Mislim, taka tinktura ne postoji. Postoji tinktura Nervi 1 za smirenje, ali antidepresiv ne postoji. I oni napravili tinkturu antidepresiv da bi bolje prodavali, onda tinktura antibiotik. Ne postoji tinktura antibiotik među tinkturama doktora Šulca. Postoji imunotonik i imunoplus za jačanje imuniteta. Tako da, i onda oni prodaju antidepresiv, su ljudi depresivni, su razvaljeni. A zašto su razvaljeni? Zato što žive u grehu, žive nemoralno. Ne poštuju zakone zdravlja. Razumiješ? Tako da, to ti je ta priča.